господа, позвольте Mesdames et мне messieurs, permettez-moi, от имени международных de наблюдателей la от part Российской des observateurs Федерации internationaux de la Fédération de Russie, сделать заявление по итогам annoncer une наблюдения déclaration suite aux за élections прошедшими вчера, qui ont eu lieu le 5 juin 5 2025, июля 2025 года, des élections выборами депутатов Des Национальной députés Ассамблеи de парламента l'Assemblée nationale du Республики Parlement Бурунди. de la République du Burundi. Прошедшие выборы Les élections qui ont eu lieu были организованы в ont été соответствии с organisées календарным планом выборов selon на le programme, l'agenda 2025 des год, élections pour 2025, утвержденный независимым избирательной confirmé комиссией par la CENI de la République du Burundi, Республики Бурунди. Избирательные права граждан Les droits électoraux и принципы des организации Burundais выборов et le в principe Республике d'organisation Бурунди des élections определены ici Конституцией Республики ont Бурунди confirmé par la Constitution de и la République du избирательным Burundi кодексом et Республики le Бурунди. code électoral de la République du Burundi. Избирательное право в Республике Бурунди Le droit électoral aux является républiques du Burundi всеобщим, est равным égaux и открытым. et ouvert. Условия допуска граждан Бурунди Les questions d'accès des citoyens de la République du Burundi au vote, достигших 18-летнего qui sont возраста déjà obtenus à l'âge de 18 ans, и обладающих гражданскими и политическими правами, qui ont les droits politiques et de citoyens, имеющих право голоса, qui ont le droit de vote, было соблюдено. a été conservé, observé. Условия соблюдения требований, установленных избирательным Les кодексом, conditions établies par le code électoral de la République du Burundi были полностью выполнены. ont été accomplies entièrement. К избирательным урнам было допущено более 6 миллионов Les urnes 13 тысяч électoraux ont избирателей accueilli plus de 6 millions des citoyens de la République du Burundi, на почти Comme 14,5 тысячах plus избирательных de 14 участков. 000 de votes d'élection. Наша делегация Notre délégation, единогласно à считает, l'unanimité, что croit прошедшие que выборы les élections qui ont eu lieu le 5 juin 2025, прошли в соответствии ont с passé национальным suite законодательством à la loi de la République du Burundi, о выборах Республики Бурунди, concernant les élections en République du Burundi, явились свободными, étaient libres, прозрачными transparents и справедливыми. et justes. Были полностью соблюдены гарантии Tous les garanties ont Garantie été свободы, observées, la garantie de la беспристрастности liberté, de и l'expression et независимости de l'indépendance избирательного процесса. du processus électoral. Избирательные участки открылись в установленное Les время votes d'élection ont été ouverts В 6 à часов fixe утра. pile à 6 heures du matin. были обеспечены всем Ont été необходимым observés tous les équipements оборудованием. nécessaires. Было соблюдено работа института наблюдателей. Toutes les activités des observateurs internationaux ont été observées. Мы отмечаем Nous высокую активность La избирателей grande activité и порядок des citoyens в ходе et голосования l'ordre и подсчета lors голосов. du processus d'élection et après le compte des votes. Международные наблюдатели Des от Федерального собрания observateurs Российской Федерации internationaux de l'Assemblée de la Fédération de Russie и Центральной избирательной комиссии et de la Commission Российской électorale Федерации centrale de la Fédération de Russie пришли к следующему выводам dresse le bilan по итогам suite мониторинга. des observations des élections, à savoir Избирательная комиссия Бурунди, la CENI de la République du Burundi окружные и участковые избирательные et tout d'autres комиссии niveaux des commissions électorales de la République du Burundi осуществляли свою ont деятельность réalisé leurs activités в соответствии с Конституцией selon la Республики Constitution de la République Burundi. du Burundi и избирательным законодательством страны. et la loi de la République du Burundi concernant les élections. Всем кандидатам Tous les candidats были предоставлены ont eu равные lieu условия tous les droits justes для égales проведения предвыборной агитации. concernant leur propagande devant les élections.
органами государственной власти les institutions и publiques étatiques администратирование выборов Республики de la Бурунди République du Burundi, в полной мере обеспечивалось ils ont fait соблюдение entièrement статуса le statut международных des наблюдателей observateurs internationaux и оказывалось et ont необходимое donné leur coup de содействие main, leur в assistance, réalisации leur soutien их pour leurs полномочий. activités et leurs compétences. На основании проведенного мониторинга Sur la base des observations международные наблюдатели des observateurs от internationaux Российской de la Fédération Fédération de Russie пришли к итоговому заключению. dressent le bilan. Выборы Les élections депутатов Национальной des ассамблеи députés de парламента l'Assemblée Республики nationale de la Бурунди République du Burundi были проведены ont passé при соблюдении прав dans le cadre и свобод de respect des участников droits et des libertés des избирательного participants процесса du processus в соответствии électoral с нормами en законодательства conformité des normes Республики de la loi Бурунди de la и République du Burundi международными стандартами et des standards démocratique internationaux выборов. des élections démocratiques. Разрешите мне Permettez-moi, от имени de la part делегации de notre délégation de la Fédération de международных Russie, des наблюдателей observateurs internationaux, Российской Федерации поздравить vous féliciter вас и народ et le peuple Бурунди de la République du с Burundi прошедшими выборами avec les élections qui ont eu lieu hier, le 5 juin 2025, и пожелать вам et vous souhaiter успехов beaucoup de succès и всем здоровья. et à vous beaucoup de santé.